Miriam. Kienet Forse għatirdu naraw kukoll, Jekk joġbok ma għak forse il-pik tijak n-immaġinaj. Like a circle, go around in my mind, forever searching an answer I can't find. Strange attraction, meant to weave it so well, fascination. I'm under your spell. Here I go again, ignoring my senses. Nothing stops this love, and only a fool will tell. In a woman's heart, a dream is for life and a day. In a woman's heart, together's an evening prayer. As I think of you, I'm wondering what hurt is the world. There you go again, forsaking a woman's heart. What's promised seems so true and sincere, like rhyming verses, sweet words ring in my ear. It ain't easy, and in moments like these, nobody can see me. I'm down on my knees. I can't free myself, I'm wasting my chances. Knocking on the door, just let me hear my plea. In a woman's heart, a dream is for life any day. In a woman's heart, together's an evening prayer. As I think of you, I'm hoping once more for a start. Every now and then, you're breaking a woman's heart. 'Cause I know you're leaving. Not a woman's heart. Just keep right on heaving, beating for love that's fair apart. Woman's There you go again, woman's heart. In a woman's heart, a dream is for life and a day. As I think of you, I'm hoping once more for a start. Every now and then, you're breaking a woman's heart. Woman. Għadna l-ġimgħa l-oħra li kienet waħda mill-iktar filmat ħanaraw x'ġara minn Miriam ukoll. Hello, mami. Edin fuq it-train. Londra, ħa. Le, issa sejr l-ambasċata tal-Brazil biex namlu l-vizas. Tima, mux ħanaqt nġabbas bit. Tima ġen naslu. Ġen naslu ġibkis. Biex użara moħħa għax il-flights, ma il-flights. Ma ta' jikwitaw naqra. Sirek, Ejju. Mesdames, messieurs, nous nous disons. Taħseb li ħajtu jenna l-viza? Le, għawija, ġejna sawa, ħares naħlu għaw. Issa? ġinġa fil-tilom kienu għadaj. Kena ħafna rrit. Maġġib tinġabni. Ma ġarax, Colin, ma ġarax illum. Mela, il-bira fil-axija morna niklu fl-imkien konna jena Rachel, Miriam u Mark. U xina zatkonna ħnidib uħriġna biljetti, indunajna. Indunajna li... Il-biljett kellu li samħazin. Il-biljett ta' Mark. Ta' Marka. Flok Warner fil-Morin. Allura x'kena namlu?
ma konniex naf dak il-ħin ipprenikajna, ma kienx waqanin, kienu l-10 nofs bil-lejl, la dak is-sitta ribna nisilqu. Għalejna kollox bdejn rejxu. Minn hemm qudiem fil-għodu għamma 8 u jgħamet fil-5 nasa kulħadd kien imqajjem fis-6 u nofs konna qegħdin l-airport, tlaqna għal-Heathrow. Tlaqna għal-Gatwick. Għal-Gatwick, iwa. Wasalna Gatwick u minn Gatwick ġew ħafna affarijiet. U provajna nirranġaw il-biljett ta' Malta li minn Malta ħallewna niġġelbu. Però ma konniex ċerti jekk ma x'imkien ieħor se jiġri u niġru minn terminal għal ieħor bit-train. U ma rranġajniex. Għax qalulna bażikament ma nistgħux nirranġaw. Nistax jirranġaw. Minn hemmhekk imbagħad morna għal-viża l-ambaxxata, konsulat Brażiljan. Għanna ma' Vanessa nistaw ngħidu wkoll mill-ambaxxata Maltija. Imbagħad morna għal-viżas nistgħu nagħmlu ringrazzjaw forsi Vanessa. Taljanitna. Taljanitna u anke lill-ambaxxata Brażiljana li biċċa xogħol qed ma' ġimgħa nagħmluha f'xi tliet sigħat. Hemmhekk indunajna li dal-biljett ta' Mark li mill-ewwel ġib il-Medlak. Ninsabu Sao Paulo, wasalna issa, inna 11 sija fuq l-aeroplan, vera ġamjati bħalissa, pero għandi feeling vera stram, bħalissa ma nix kif naqbad nħosni, eċitata u koll, u issa se nistennew biex imorru naqbdu l-flight għal Brażilja. I'm gonna take one week. Tira ta' meta ġenta. Airport ta' Sao Paulo. Għammek, l-aħħar post li kont meta kont il-Brażil, tlaqt mill-Brażil. 24 sena. Aeroplan ieħor, flight oħra din id-darba ħanitilqu minn Sao Paulo biex naslu Brażilja, suppost għandna nimdu biss madwar 45 minuta. U minn hemmhekk imbagħad imorru l-hotel l-streaming u nibdew l-avventura tagħna biex nippruvaw insibu l-familja tiegħi. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. ċini s-sissa? Naħseb iktar importanti Father Joe. Rridu nsibu lilu. Għaxu jista' jidilna għamil u kien involut fl-adoption u jafen toqgħod il-mama, eccetera, u jista' li jagħti xi dettalji. Basically, minn dak li sibna, hu l-uniku persuna li jaf minn il-mama tiegħek. Quase nada de que ir assim, uma estrada perdida, alvorada. Alvorada lá no morro. Mela tal-hotel il-reġistru tal-telefon provaw ġemplu, tal-telefon, kif aħna għandna l-inquiries biex niftehmu. Imma ma sabuwiex, imma dik ma tantx taqtali qalbi għax forsi ma sabuwiex għax mhux jekk għandha telefon mhux qiegħed fuq isimha jista' jkun, allura ma jiġix jidher fuq ir-reġistru tagħhom. Issa ninsabu fit-triq naħmorru il-parrokkja tal-Kantara fejn hemm Father Joe. Issa li wasal il-moment kieku ngħidilkom li ġieħ kazaq li għandi bħalissa vera mbeżżaq ftit issa ma nafx se nsib.
Meus caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir a ser. Il numero da creche? Da creche lá não tá funcionando. È cellulare? Cellulare? Não, não pede. Não pede. Ah, l'indirizzo da creche? Tão lindo, e a natureza sorrindo, fingindo, fingindo. Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando meus caminhos. Xennara, xaħat għaddej fi triq. Ikun min ikun ta' ġo qalbi nibda sejra ma tgħid jiġu minni, tgħid xi kuġina jew xi tija. Min jaf. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir a ser. Quase numa estrada perdida. الترفة؟ Miriam. Nossa, Miriam, pois é. Miriam, nossa querida Miriam, né? Porque não está pensando, não sei estar, ninguém me ajudou nada, não esperei nada. A Miriam Chrstine, gosto. Não faço como que eu vou Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando meus caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir a ser. Miriam, forsi semmek kemm nispjegaw naqra żgħira. X'ġara naqra biss il-father x'kienet jgħidlek eżatt għalfejn kell kont emozjonata. Hemmhekk beda billi rakkonta l-istorja skont kif jiftakaraw, kif ġejt adottata li ta' 5 xhur il-mama ħaditni il-kresh biex jadottawni, minn hemmhekk beda l-proċess. Qal li hi ma xtaqitx li tagħtini għall-adozzjoni imma ma setax tagħmel mod ieħor. Irrakkonta kif anke wieħed minn ħuti kien jimxi sigħa twal biex jiġi jara x'sar minni wara li ħallewni l-kresh. Wieħed minnhom partikolari. Wieħed minnhom partikolari. Imbagħad hekk kif ġejt adottata u kif tlaqt mill-kresh u wasalt Malta, reġa' mar xi darbtejn, da wieħed minn ħuti, u Father Joe bażikament qallu isma' qallu ġiet adottata sifru marru fi state ieħor fil-Brażil għax tajjeb li ngħidu li Father Joe qatt ma qallhom li se niġi adottata barra mill-Brażil, barra mill-pajjiż, allura kien min għalihom li qiegħda l-Brażil. U qallhom ma qallulix fejn sejrin, ma tawniex l-indirizz, ma nafx fejn huma. U minn dak jingħallem intilef il-kuntatt kollu. Mela ħankomplu l-avventura ta' Miriam Colin ukoll kif qed naraw fil-filmat ħan naraw x'ġara minn hemm il-quddiem. Din hija t-tieni ġurnata ġewwa Brażilja. Il-bieraħ kienet ġurnata emozjonali ħafna. Ma ħsibx li ħanirreaġixxi hekk kif rajt il-Father Joe. Kienet emozjonali, ġeddiet ħafna memorji, speċjalment meta rajt dawk it-tfal. Bdejt inħossni kieku ma ġejtx adottata, min jaf x'kien ħajsir minni. Però tant kellhom ferħ fis-sempliċità tagħhom, tant kienu ferħanin b'kollox, qatt ma rawna, daw rawna l-ewwel darba, laqgħuna, qatt tinkanta ftit magħhom. Inkredibbli, qas nista' niddeskrivi dak li bdejt inħoss. Kienet emozjonali xem Father Joe bda jitkellem fuq il-mama u fuq il-familja tiegħi, però nħossni aħjar li issa konfermajt u sirt naf x'ġara b'wieħed ieħor eżatt. Nħossni aħjar li naf għalfejn
ġejt mogħtija l-adozzjoni li kienet raġuni fl-opinjoni tiegħi ma tistax tħobb aktar minn hekk. Issa llum immorru l-qudies, imbagħad nitilqu lejn il-belt ta' Santo Discoberto u naraw x'nistgħu nsibu hemmhekk. Scoperto? Nafx diet, miksu. Ija, tal-mikxu. Benvenuto a Sant'Antonio del Descoberto. Dan huwa fejn twilet ġifieri. Hawnhekk. Twilet fl-Ispanja u d-dar. Formosa. L-isptar Formosa. Ma kienx hawn isptar. Ma kienx hawn? Furacor Brasil. Bom de papo, bom de perna, bom de grito, bom de língua e bom de pau. Estão lá na Lapa, vingando a raça, trepando a beça, dançando em cima de Portugal. Ġejna fil-Knisja ta' Sant'Antonio, ġewwa Sant'Antonio del Descoberto biex nfittxu l-kappillan. Imma mhuwiex jagħtaw għallulna li qiegħed il-fitxu parrokjali u ħammorru nfittxu hemmhekk. A negada da Lapa. A negada da Lapa. A negada da Lapa. A negada da Lapa. São dois negões. Ela é a mãe do Celina, Celina tinha adotado. Nafx għandhom xi uffiċċji tal-posta. Il-posta jkollhom indirizzi ta' kulħadd. Milli jidher sensibuha. Il-segretarju tibqa' fil-parrokja ma kienx jaf. Għada għaw. Qed li fil-redi ħollas kif. Ida ela Margaret Lisa fil-wheelchairs. Hija naħsbu li u ma għalit frejka samurin. Ma sigurix. Qed li bax hekk u għandha ħafna tfal, U fejn mhux qed għaddar. Sta tibatti fil-mar, mhux. Sejrin għand waħda li suppost taf lill-mami. Imma nkun kienet għaddieta kif ta' xi stop. Maria Irene Freitas Amorim. Maria Irene Freitas di Amorim. Irene Freitas Amorim. Sejjara jtafiex, u ma għalli li tafla. Ma si stanno a cadere di gore, la stanno a cadere di gore. Não, quem diz que é a grande roda, lá na Secretaria Municipal. Olha, como é que eu conheço, essa Irene que eu conheço é essa. Conheço outra não, é? Ela é bem diferente. Essa é Irene Salvador da Silva. Tili, mita ta' Xurilu. 5 xhur ilu. Jekk Jekk u t-tib tagħha joqgħod hawnhekk hawnhekk.
Jista' jkun li huwa هي jista' jkun għadha ħajja. Sajtu jismu, alright. biex huma jfittxu, u l-sekretarja tiegħu biex jfittxu jinvestigaw. U xi ħaġa mbagħad jgħidu li biss illum mhux possibbli. Essa deixa botar na rádio, né? Botando aí na rádio, deixar com página coco, a loura. Qualquer coisa põe na rádio, aí a gente fica sabendo. هناك عندي بالراديو الراديو هناك تاع اللوكال هي يعني يحبروا في البلاد. ما عندهمش والدستريتو دي بوليسيا نو قلنا وشامبل وكنا فين شامبل في البريفكتورة في البوليسية فتشنا فوق الكتالوجو ما سيبناش. شنو الموضوع هنا يوم نبقى نتهدي تاكسي. Ġġara wara li morna il-Knisja fejn suppost hija l-Knisja ta' fejn twilet inti, tal-post fejn twilet inti. Almenu sibna il-kappella u Father Joe tkellmu u kanna jien kelli naqra hope ma kien ħin meta qal qiegħda fil-wheelchair u jista' jkun li sibnija. Kont daqsxejn diżappuntata meta konna nfittxuha ma' Father Joe u prova jiftakar hu wkoll u ma sibniex. Il-post huwa kbir. Il-post huwa kbir u naqra disorganizzat. Però mbagħad għaddejna qed jippreparaw għall-festa. X'għandhom il-festa. Iva, għax tajf ngħidu li Father Joe urid xtaq imur lura. Xtaq imur lura x'kellu appuntament. Jien dak kien ħassejt li aħjar ma xtaqx kien għadu kmieni wara l-ofsinhar. U ma xtaqx naħli il-ġurnata li kien baqa' niġu wara l-hotel ma nagħmlu xejn. Jiena kont soddisfatta ħafna li bqajna hemm. Kieku ma tqajniex ma' Elju u ma' dawk it-tfajliet li kien hemm hemmhekk fil-uffiċċju parrokjali. Żgur li l-esperjenza li għaddejt minnha llum ma kienx tkun sabiħa daqs kemm kienet. Ħadd gost inkantalu. ħadd gost nagħmel capoeira, ċaġa tradizzjonali tal-Brażil. Għalkemm tradizzjonalment Salvador ma hija state ieħor, però ħadd gost nara ftit. U minn dan numru tliet sigħat wara ħarġu żewġ indirizzi, probablement ħareġ indirizz wieħed li minħabba li kien inkomplit kien hemm żewġ postijiet fejn seta' jkun. Jiena dak il-ħin it-tamajt ħafna meta saqalu li sabu li sem. U qalu li sabu daw possibilità ta' żewġ indirizzi dak kienet wieħed minnhom ikun. Imma mbagħad x'imdejna nsuqu u sibna dak il-baħ djar f'toroq li ma jwasslu vera mkien. Il-faqar enormi, dak jiena qasib nemmen il-bdejt ngħid aħna qed nfittxu kif jgħidu, needle in a haystack. Vera dak il-ħin il-ħobs li kelli ħadkun vera impossibbli. Issa tajtni naqra tagħha inti, dak li ċempilna lil Rachel. U forsi kun hemm forsi issa naraw, kun hemm possibilità li nġeddu ġurnata oħra. Fil-fatt l-ewwel ħaġa li qalt li Rachel staqsitni jekk sibnijiex il-mama tiegħek. U
Ovvjament kelli ngħidilha li le. Għalt li wkoll x'in il-possibilità li nsibu l-mama tiegħek. U konna ħaġa tkellimna aħna ġol karozza aħna ġejjin lura li Thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I had the chance to say that I don't believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can't remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. Oh, that's what friends are for. and I know you heard it all before. I will tell you one more time, so I can be completely sure that you know how much I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way you feel today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, can I tell you that's what friends are for? Yeah, good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. That's what friends are for. Mela, suppost sejni lura l-airport għalissa biex naqbdu l-aeroplan lura għal Rio u Rio Londra Malta. Imma li ġara, grazzi għal Rixil li għamlet lejl iċ-ċempel dal-lejl, innexxielna nbidlu l-tickets u sentarlu l-mawra tagħna għal-ġurnata oħra illum l-aħħar 24 sija biex nerġgħu nippruvaw insibu lill-mama. Mela qegħdin triqtna għal Sant'Antonio għal darb'oħra. Għadna kemm irranġajna t-tickets l-airport u issa qegħdin fit-Tarozza. ċempilna wkoll lil-Father Joe biex ngħidulu bil-pjanijiet. Issa ħarġet aħbar oħra li oriġinarjament, dak fakar issa Father Joe, li oriġinarjament il-mama tiegħi
ma kienieċ minn Gojana, l-istat ta' Gojajs, imma minn stat ieħor, provinċja ta' Seara li qiegħda fin-Northeast. Li biex nagħti idea b'wieħed ieħor distanza, pereżempju qed taqsam l-Ewropa, ġieli b'għod ħafna. Jien ma nafx x'possibilità hemm li kif qalu meta miet il-papà qabdet it-tfal kollha u telqet l-istat. Kemm għax hemm ħafna bogħod, diffiċli biex tivvjaġġa b'14-il tfal dik id-distanza kollha u t-tieni net jekk verament kienet fqira daqshekk, ma tantx nara possibilità li mmuvja daqshekk il-mod. Aħna sa ħammorru Sant Antonio u issa nkomplu fil-pjan li oriġinarjament kellna. Qegħdin t-tieni darba ġewwa San Antonio. Nisperaw li dawk il-ftit indizzi li għandna min-naħa ta' isem u dettalji oħra li forsi sibna mill-bieraħ ħallum, nsibu il-mama ta' Miriam. Miriam, għandek maqtuha jew? Mhix maqtuha sal-aħħar, qed nistenna nittama li nsibu l-Lelio, issa fil-fatt marxa mit-taliq għax ma stajniex naqblu bit-telefon. U forsi dawk it-tliet ismijiet telefons li għandna, forsi nkun jista' jċemplilhom għax ikun differenti jċemplilhom u milli nċemplilhom aħna. Fil-fatt ħaġa li ta' min jinnota hawnhekk ikun meta mmorru biex nistaqsu xi ħadd fuq il-mama ta' Miriam dejjem jaħsbuna l-pulizija din niċċekkjaw fuq in-nies. Allura forsi jridu xi ħadd tal-post biex jispjegalhom għalfejn qegħdin infittxu il-mama ta' Miriam. Apparti l-fatt li diffiċli ħafna biex tikkomunika magħhom il-lingwa hija. Issa nistennew il-Lelio. Post ġej. Aqui? É, tá aqui. Como? Yes. Ela ligou agora. Ah. Que telefonar? Que telefonar? Que colega sua? É. Oh, Jesus. Ela falou que tinha botado no menino. E ela tá me Yes. Ah, segura. Pega lá o aparelho de telefone. Já tô. Pega lá. É remédio? O coração? Għax kien hawn mara. U qalt li inti x'ismek? Jien qed tilha. Jisimni Miriam Chrstine. U bdiet titħaq u telqet. Qabel ma telqet qalt li u x'isem għal mammi tiegħek? Qed tilha Marija Irene Chrstine. U bagħad telqet. Issa ċemper telefon. U għadhom kemm qaluli li ċempillhom xi ħadd li sabuha lill-mammi u ħadd tiġi hawn f'10 minuti. Imma tant ilna niltaqgħu ma' ntoppi u minix nemmen. Eċitata ħafna bħalissa. Imma xorta minix nemmen. Li sibnija hekk bla effett ta' xejn. Effett ta' xejn? Le, issa ma għax kon preparata li ħammorru nduru, ħammorru niġru. Għallek il-qassisu. Għallek għalla sabile. Maria, Irene, Freitas da Morim? Já morri. Miriam. Maria. De Vila Velha, Viana Bela chegar, olho de chama de vela, cabelo de velejar, pele de fruta cabocla, com a boca de cambucá, seios de agulha de bússola na trilha do meu olhar. Fui ancorando nela, naquela ponta de mar.
Nine brothers. No sister. Nine brothers. Here, no sister. Nenhuma irmã, né? Tem três. Tem Maria e Quantos são homens e quantos são mulheres? São 4. 4 brothers e irmãs. Agora irmãs são 6. 5 sisters. São Maria e José. Olha, a mais velha. All here. Eu vou ali, mas vem já. She works here. Your mother works here. Mela ġejna hawnhekk suppost għaw of Miriam Chrstine. Telefonar pra Mira, cadê ela? Ó, vai telefonar pra Mira. Dá um abraço, que a minha toda. Frágil, quando era tarde demais, vi Ana Bela partindo pra não voltar nunca mais. No porto de Vila Velha, vi Ana Bela chegar, olho de chama de vela, cabelo de velejar, seu corpo de tempestade rodou meu corpo no ar, com mãos de roda moinho fez o meu barco afundar. Eu que pensei que fazia daquele ventre o meu cais, só percebi meu naufrágio quando era tarde demais. Vi Ana Bela partindo pra não voltar nunca mais. Vi Ana Bela partindo pra não voltar nunca mais. Reġina, smajtek tikbi ħafna ħafna x'inhu ma reazzjonijiet li tista' tkun internaxxielu flimkien blajnuna ta' kulħadd nistgħu ngħidu jagħmel dil-ħolma realtà. Kontenta? Iva. Kienet dak li xtaqt inti. Iva. Meta kont titkellem. Xewqita. Għatat xewqita. Ta' Miriam, inti forsi ħanerġgħu mar lura ġimgħa l-oħra jew ġimgħatejn ilu forsi n-nies ħasbu li ma kienitx ix-xewqa tiegħek. X'tgħidilna? Kienet il-ħolma, mhux ix-xewqa, kienet il-ħolma ta' ħajti. Mhux kifat, mhux għax ma kontx kuntenta, u ma kien hemm dik xi ħaġa nieqsa, ma kontx naf minn fejn ġejja, ma kontx naf x'sar minnhom. Ma kontx naf x'sar minn ħuti, nixbahomx, għalfejn ġejt adottata. U li naf li ġejt adottata ma kienx hemm mod ieħor x'jagħmlu u baqgħu jiftakruni. L-ewwel ħaġa li qalt li mimaj għax jiena issa ma ngħidilix iktar il-mama, għax jiena mama waħda għandi għalija li rabbietni. Imma hemmhekk mama jedu la maj, mimaj il-mama tiegħi. Mimaj l-ewwel ħaġa li qalt li ma ddiċ ġurnata li ma ħsibtx fik. Qalt li dejjem baqgħet dispjaċini tal-li għamilt, qalt li ma stajtx nagħmel mod ieħor. Qalt li issa nirringrazzja l-bambin li għandek ħajja sabiħa, xina sarraħti la moħħet la tinkotax, għax għallu qalt li imma kuntenta, u li namra kuntenta ħafna, għandi ħajja ħafna iktar aħjar mill-li jista' jkolli hemmhekk. Qalt li mela llu issa qiegħda fil-paċi, mistrieħa li naf li kuntenta, ħuti ltqajt ma' 9 minn ħuti. Rajnihom porċezzjoni 9 imma dak li kien jimxi wkoll ġew. Li kien jidli ħafna kien dak Ġulja, Marleni, Fatima. U kollha jafu bl-istorja, kollha jiftakru, kollha kienu emozjonati ħafna meta rawni, ġifieri, neputijiet, biċċet minnhom bit-tfal ukoll. Il-fuq minn 50 ruħ. Il-papa x'jgħidilna? X'tgħidilna? Għaxek issa ħataw xewqithom it-tejn.
L-om u l-bint. Kontent kulħadd. L-om taf fejn qiegħda. U l-bint. ġenituri li vera jħobbuha. Għawek it-juruni. Għawek kulħadd. It-juruni. Kif tħares lura Miriam Chrstine lejn din il-żjara, lejn din il-laqgħa emozjonali għalik u għal-mama tiegħek? Emozjonali ħafna. L-iktar li ħadd pjaċir li baqgħu jiftakruni ma nsewni qatt, qasiem ma nsejthomx. U diġà ċempilċi darfejn jien dil-ġimgħa u batuli email, Julia batit li email u tkellimna u hekk. U kollha ħadu pjaċir ħafna, ma kellniex ħin, nofstanari ġifieri, provajna nirrakkuntaw kemm nistgħu. Jiena ir-ritratti li ħadni biex nurihom ma spiċċajt tajthomlhom għax iriduhom. U ma kollha jsibu r-ritratti mill-album staħħa. Għura għandek ritratt vera ta' tifkira sabiħa. Proset, sabiħa. Ritratt mal-mamita, Proset. mal-mamita ukoll. Grazzi lil-Charles tal-leja foto senta. Mamma tiegħek emozjonata ħafna, Miriam. Dejjem tixtieqlek il-ġid? Tifla li tatkom ukoll kuntentizza kif jiena ċerta. Obbedjenti wkoll. U issa minn hawn ftit ieħor ħammorru għandna ftit regali xi nrebħu lilkom. Baqalna aktar xi joħroġ. Live biex tinstema' f'Tista Tkun Int, imma fil-futur ikollna l-verżjoni kompluta tagħha. Jekk jogħġbok mid-direzzjoni jaraw x'kanzunetta sabiħa kienet kitbet Miriam qabel li ovvjament illum setat nistgħu ngħidu setat tagħmilha bil-filmat komplut. Jekk jogħġbok Mark. Years have passed since we last saw each other. I was too young to hold a memory of you. There are things I'd like to know, so I know who I am inside. Inconsequential things like what time I was born. Oh, did your life change so you could let your sorrow go, so you could try replacing me? I'm not angry or sad, I could never be mad. You did what you had to do. Oh, mystery mama, do you remember me? I'm the girl you felt you had to give away. Oh, mystery mama, do you ever think of me? Do you wonder if I'm anything like you? 25 years have passed since I last heard your voice. I was too young to understand what you told me. Did you open your heart and say how much you would cherish me? Or inconsequential things I never get to hear? Do you ever mention me to my lost family? Or did you try replacing me? I'm not angry or sad, I could never be mad. You did what you had to do. Oh, mystery mama, do you remember me? I'm the girl you felt you had to give away. Oh, mystery mama, do you ever think of me? Or do you wonder if I'm anything like you? Oh, mystery mama, do you remember me? I'm the girl you felt you had to give away. Oh, mystery mama, do you ever think of me? Or do you wonder if I'm anything like you? I'm not angry or sad, I could never be mad. You did what you had to do.
Klim sabiħ. Proset tassew waraw x'talent għandha Miriam. Miriam, kieku kelli nsaqsik, għawek jittara l-mikrofon, kieku kelli nsaqsik. Rajt biċċa mill-video forsi l-unedited u kol jena, u inti kantajt I Will Always Love You. Kieku inti kellek tiddedika diska kanzunetta, per eżempju, anka jek tkanta a cappella, xi tkun dik id-diska? Xi ħaġa jekk issa kif tħossok li rajna l-filmat kollu. Forsi tista' tiddedika l-parents tiegħek, tista' tiddedika lill-mami tiegħek li hemm hemmhekk, il-familja kollha, l-istat li inti ma nafx għażel kanzunetta. U nixtiequk li jekk jogħġbok li tkantaħilna. Live, waħda live. Tara, għandix il... Ejja, Bejda mienu xbitni ħafna I Will Always Love You għamek l-dejka. Imma naħseb li l-iktar kanzunetta adattata x'da kollu ġara grazzi għal persuna waħda naħseb għal mulej u ġveru. Għax urit l-insibu u nirtaqa maħkom urit jibatni għaw Malta, kollox u naħseb kiku Amazing Grace. ċit namlu? Niprofa. Xabċipa? Ma nġubi l-kapacità tijak. The sound that saved a wretch like me. I once was lost, but for it's true. You are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make this change in me, for it's true. You are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. She's saying that she doesn't know that she came here to see you. She didn't know. She didn't know. É surpresa para mim, para nós. Eu não acredito. Mas esteja acreditando. Eu telefonei a Júlia, ela não fala nada. Não, porque era surpresa. Não era surpresa? É surpresa. Hi, welcome you. All right. Miriam, kif inti? كيف اليوم؟ Nististennu tpoġġi bil-eda magħna. Sorpriża Miriam. Niskulam da xejn. Bil-qiegħda. Esa. ġib il-maktaw, ġib il-maktaw. Miriam, reazzjonijiet tiegħek.
u ta' Reġina, x'Reġina bdiet twerżaq kien ħadd xpella kollox ir-rata. Dik hija l-Amazing Grace. Alla jberika l-mama tiegħek. Qatt ma stennejt għax ma kellix passaport sa meta konna hemm, jiġifieri bdiet tgħidilna kemm nixtieq xi darba niġi Malta. Imma Ma damit wisq. Imma l-ewwel għaltilna li m'għandix passaport, allura possibbli li tiġi. Apparti li jiena l-biża tiegħek jien l-iskarit. Għandha 67 għandha jbierek. Naħseb 71? 67. Però l-ħajja li tgħix hemmhekk ukoll. Iva. Isma' meta ċekkjajna mill-passport 71 għandha. Full passport 71. Você 61. 61. Insomma, l-età ma tantx differenza jien. 71 anos? 71 anos? Elia? No, 64. 64. Kemm għandna figuri differenti. Miriam, x'jidhirlek minn din kollha llum kont il-protagonista tal-programm tagħna kollu kemm hu? Kont tistenni għal qatt tarawek? Le, asqar. Però nammetti li ġo qalbi hekk x'imkien il-bot, x'imkien ġorokna ġo qalbi kontet kieku xi darba jiltaqgħu u l-mama tiegħi u l-papà sakemm għadhom ħajjin. Ġratu, grazzi għal Tista Tkun Int. Mhux xewqa waħda li mort il-Brażil, mhux it-tieni waħda li tlaqgħatha li ġewwa wkoll. Inkredibbli. Għandek ġimagħtejn li tgawdiha ħajkunu għal ġimagħtejn. Ovvjament nixtiequ neħdu l-opportunità f'dan il-każ illum ħan nirringrazzjaw tal-ewwel storja Tonja Zamit Kordina u għat-tieni storja ovvjament Mark, il-boyfriend tiegħek li wkoll ħal-paċenzja u għedet jgħaddi l-istorja kollha wkoll. Mark li kien magħkom hemmhekk, jiena ċerta li għandkom ħafna ta' impenji dal-ġimagħtejn li ġejjin. U hemmhekk għamlu ċuħ tagħhom għandna żewġ ommijiet vera ferħanin. Vera ferħanin u bla dubita xejn. Inti l-protagonista tingħad tifreħ magħhom. Kristina li għandkom xi rigali, grazzi lil Arx il-ġimiel, grazzi lil Charles Kalleja l-foto u Arx il-ġimiel ta' rigali tal-mamajiet flimkien ma' Miriam u l-papa wkoll. Okay? Mela ħanatukom ukoll souvenirs bukketti tal-kjuri kull wieħed għal-mami. Vera l-lum huwa jum il-missier imma kienet okkażjoni sabiħa wkoll li nagħtu dina sorpriża li wkoll huwa sorpriża li ukoll Manuel, mhux vera. Grazzi ħafna l-ronfla ta' dawn il-fjuri, grazzi l-finishing glass ukoll ħantukom souvenir li kontu fuq Tista Tkun Int. Importanti ħafna, thank you Helio for everything and for your help as well. Nixtieq ngħid xi ħaġa tal-aħħar. Grazzi ovvjament il-Tista Tkun Int, imma l-iktar grazzi lilek u lil Charles u lil persuna oħra lil Colin għax veru ħadem meta konna hemmhekk. Ħafna. U anke grazzi lil Mark, il-boyfriend tiegħi tas-support. Eżatt. Jiena ċerti wara l-kursi xemkien. Okay, ovvjament aħna ħanħallukom hawnhekk ħanrebku telespettaturi rigali li baqalna dak huwa Tista Tkun Int, Tista Tkun Int jipprova jagħmel ħiltu ġimgħa wara ġimgħa li jżomm lilkom telespettaturi. Hemmhekk tistennew forsi ċertu sorpriżi iżda jipprova jagħmel ħiltu biex ilaħħaq dak li qatt ma kontu qegħdin tistennew. Nispera li l-istorja ta' Miriam Chrstine għalmet lil kulħadd għax hija storja li wieħed jitgħallem minnu dwar